Danas je petak, 15. juli 2016. godine. Tema je kulturni nacionalizam u Bosni i Hercegovini. Poznato je da su južnoslovenski nacionalizmi po karakteru i po porijeklu kulturalni, a da se najsnažnije vide u negiranju drugih, u asimilatorskim težnjama spram bliskih i drugačijih etnokultura. Pri tome su jezik i književnost uvijek najvažnija borbena sredstva i atributi identiteta. I nije slučajno što smo svjedoci da nam se zadnje vrijeme nama kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini osporava jezik, naš bosanski jezik, kao autentični jezik našeg naroda. Po formatu i po dometima pretenzija srpski je kulturni nacionalizam bio i ostao nenadmašan. Priča o zajedničkom jugoslovenskom jeziku sa više podgrupa nije ništa novo, naravno i ne može biti priznato. Ili može, ali u vrh glave kao nekakvi lokalni, regionalni i varijeteti integralne srpske kulture. A treba li uopće posjećati na cikluse zla i stradanja koji su od 1918. pa sve do zadnje agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. iz ovakvog koncepta nacionalne kulture redovno nailazili onda kada se uspijevao poistovjetiti sa državom i staviti u svoju službu instrument države. S druge strane, hrvatski kulturni nacionalizam priča ne manje zloćudna, samo daleko manjeg formata i s manje historijskih prilika za dominaciju, ali po svojoj suštini nimalo manje opasan. Prema srpskoj kulturi od koje osjeća minsku ugroženost, postavljen odbrambeno, defanzivno u stavu odbacivanja, ali ne nepriznavanja. Prema bošnjačko-muslimanskoj kulturi razvija stav analogan onome što ga srpski nacionalizam ima prema hrvatskoj i bošnjačkoj jednako, asimilacija i nepriznavanje posebnosti. Taj se tradicionalni stav hrvatskog kulturnog nacionalizma promijenio u Tuđmanovoj politici prema Bosni i Hercegovini i bošnjacima uopće kao narodu, ali ne na bolje, nego na gore, nažalost. Kao i srpski, kad god je bio politički materializiran u državnu formu i kada je bio u posjedu državnih mehanizama, evo sjetimo se 1941. 1945. od NDH, 90. do 95. kada je proglašena nezavisnost Republike Hrvatske, ni hrvatski nacionalizam nije propuštao pokazati ružno lice isključivosti i netrpeljivosti prema Bošnjacima, bosanskom jeziku, prema Bosni i Hercegovini. Od početka 90. godina prošlog stoljeća do danas nastaje ogromna produkcija i publikacija i javnih nastupa u kojima se ove šeme nastoje historijski dokazati i legitimirati u 1000-godišnjem kontinuitetu. Na ovom valu, tipičnom za rane faze svih nacionalnih zanosa, konstruiraju se mnoge figure i fantazije jedne izmišljene tradicije. Nakon svega što se s Bošnjacima događalo u modernom dobu, naročito u ratu 1992-1995. nije teško razumjeti današnje nacionalne resantimane, frustracije i čežnje. Nije ih teško razumjeti, ali isto tako nije u njima teško prepoznati jasne tipske pojave nacionalizma i ekskluzivizma, fatalno jednakog dvijema ranijim spomenutima od strane srpskog i hrvatskog nacionalizma, koji Bosnu i Hercegovinu ništa manje od njih u negativnoj sinergiji s njima stalno drži u stanju političke nedovršenosti i nestabilnosti. Pa smo svjedoci da Bosnu danas i jedni i drugi doživljavaju kao nemogućom misijom, a sami učestvuju u sklapanju instrumenata koji će zapravo Bosnu i Hercegovinu držati u istorijskoj i svakoj drugoj neizvjesnosti. Stoga mijenjajmo svoj odnos, jer ovo je zemlja i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata. Ovo je zemlja u kojoj se govori bosanski jezik. Ovo je zemlja koja se Bosnom i Hercegovinom zove, a to je naša zemlja. Zato do sljedećeg petka želim vam svako dobro.